Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pambuka kato. Bismillahirrahmanirrahim pambuka kaji. Sambah talayang tantang alu. Titah tetabuh di nangkapen. Adai di magoba pancala. Niai jonazah balabuan. Mano sagalo ni niak mama. Nan gadang basa batu. Jadi pandai dalam negari. Sulu bendang dalam kampung. Balam lalu barabah mandi. Jatuh melayok masuk sama. Salam lalu sambah kembali. Adai di pacik ni niak mama. Adok kapado randai kami. Randai mana mau minang sakato. SMA 1 Sitiwa. Kabupaten Dharmasraya. Kami tatiang cara nobasa dan batema manjada wajada. Mohon maaf kalau banyak salah. Muka hati memperkenalkan budaya Minang. Kami susun jarinan sapula. Ditakuakan kepalonan satu. Bau jamkan lutut ke bumi. Memohon ampun kepada Allah. Meminta maaf ke orang banyak. Sekian sambah dari kami. Anak orang talang pitaga. Pandai basang gua di peti. Tarayua pinggang rampe. Rambut tagerai pulang mandi. Tukang gore bawa lataga. Bawa baputa bakulila. Pacik jabatan masyang-masyang. Tangan dikirai menyalai. Jika